Hapana kwa national shiro bana kila kanda pako usajili kama kiongozi. Baranga makoba kajendi tabule. Njera ka marika kande ka yo alawa rulita. Bipuli boss. Miranda boss. Miranda Han. Omira bananga Justin Ambani. Ne khola musibia ikolombani. E kale dola mpaka hanga asiro mboyi. Kibone dijembeluli hanu itelde menge baraka matoma lajera. Wala tapole kumanya kuria lakini menye kulo mwami abuli ohana temerembe obola nde kulo manyi mwapla hos yare menye shimanyiro secondary school shedwane ne shamsingiri banyola mangol manyi sana no compare and the economy ba khala buli kumanya lo kwala te fongyo atoko lelwe basari isa handa kujenda kurio mangoda kise kario asante Mirembe Khan nyamwaka dirilla la kumwaka ni mwana kungiru nononde hana mbele wala nyuma kusemezana ukweli pesa iko kwa banyishi chakula gabo sawa lakini korera ya maana sana kwa kayanze master of ceremony akwe kubu yangu kuibara ko mbika tofauti ingawaje kule banyishi kunaendelea bado kulaka sasa kuba kero kakuite hano kule bana balangwa ngwa bisuka nende vila orula ishanderema paka ireji orula rostaman paka shiakungu banda abo si kwa yakana kule family indani lakini boli wala bana Nairobi lakini wale bana Nairobi bonyene tawe kule paka veno kwa yandikisa kale kwa register kulishia mashirana ona hayanze because kule banyeshe introduce kusabando kadha group yeneyos bala kuyibana kusa kidogo nalanga our secretary brother Jefferson ala kuyibana kidogo karibu ndugu yetu Mirembe bosi Mirembe Khan Mirembe bosi Mirembe Khan khumira bananga Geoffrey Chivea Maliachi mwana usoha laishia kungu wale hushiyele ko sande tsokubana mo waya yoruyo ko chada lala ko etalala kubende bunyesha ko sande tsokubanga enze lwali sinjera kushiyama shokubetsa lala shilangwa isoha idaho nenze secretary nembere mbombe bosi balangwa hano ko chada lala Namagolodia mweza kuchana kumanyeka hola kulea lala sindio asante bosi asante nakaribisha our SG Secretary General Mumulanga Atwoli Ruyo Mirembe bosi Mirembe Khan Mirembe mumikale yao basi kuze kutushano ole isuha idako bandu bakwabukana bana bumodo mulala bisoha nimwitaho ni bandu bumodo mulala so kutushano shira mulina weru mwana weru alangwa Eric Moindi kutenda naye bas ko shama zebuze chishirishi mundu uwale no wa henata shama shirishiro kuzibos na kule chema weru welfare kubole kuzikushuko bandu biro bita Usokoleza bana bisuha nende vita. Mananga muhati leo shiriri katibu mkuu. asante mu group yene konende muyimiriri weru nokole mama weru Nairobi kumulanga koho areba muloli mu t-shirt mukongo bamwandika bi koho niza wale balangwa koho kushira shena muranje kusera Mirembe bosi Mirembe Khan Zile mkanda mwita Mula ushitule ya Manya mulanga wanguso Nzenda wangu wanguso Nikala nuli mwana mkanda wila Baba Koto kwa manyira Kukula mbola Khati kui khabira ko Kukula kula wangu bosi Kula sombala bibuli Kukweli na kukweli
kubola ngokutukheni gore bibili beri maba khubora bare nuriyana mwana wanje utitsa yeye nzimanyita buwa kana yena bone ba yayibe ne ba khana be ne ba tata bone ba mama bo khuyibise mbo uchende nabo kwatola mwana ukumbora khule khatawe shikira ino nuruli nurayo wenyene lakini wenye kuti khongo shola tambola sabifea shola rula ino ba khoda go boti kolo yo manyi bodi jarane bana ndosili mbaya no kuho Bulasant. Vice Chair Lady Isoka Idaho. Sawa, thank you. Naye kuko mweno. Nokuchanda gore ko chedi numwana mukhana abandu bapara no musebe. Baba abandi bapara no mukamba. Abandu bapara no musongo. Bishala kayo kulukulon. Karibu. Omkwalise ngofi ambasiko ko musamba sana ta. Mirembe boss. Mirembe kandi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Enze nyanzi kutughanu ngo mulina weru Eriki Muhindi kutenda na yalala mushiyama shirusha biso kana bitaho kuli bananganga Eunice Bekazi ndi mwana uri kabenyanyenzo amoko Mariade nenze disciplinary mistress mushiyama shirusha biso kana bitaho kosi yenya kunjira mushiyama wala ndola akweleza yakho kubetsa Sante Eunice uli kana yaho shibanda shibera abandi Isuka Idaho Association kwa kamala kila kumisa program kwa kamala kulikala yao kwa mibali kosi bananga Jacob Lori nendola ni weekend amwirita abasondera zikirishi the chairman of the welfare department. When the welfare department is senyeranga makoba kubulwale ni kusana ndio nangwa alafu tunipate mzee yao lakini ndio zikira ya welfare department na makoba kakulekaka kunende chanzo cha makoba kakosi ne hiyo kuranja makoba kakosi kuikalala kwa kikundi alafu nukulomba kulonda ndio malaika serikali kubenende itimu yoko senyera makoba kakosi. Finally, kuna mukali wetu wa kumulanga Chief Executive Officer. Ninali mwana wetu wanu, brother Alan, nenaye nali mukali wetu alisa kuibale ko Murani. Asante, karibu bwana Chair. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Eze kumira bananga billion de tamwana wenu bara banyeshe baamanya or bahamanya tandu lanjere ha ntonge kwa niaba ya FC Leopards as a whole. FC ni shama humna Eric kuna branches so mimi nawakilisha Kakamega Ingo branch. Pole Eric. Yesu Kristo Mirembe bosi, mirembe kandi. Maikeru yokoleta kwa azuru kudikaza. Kwanza naweza sema pole Eric kumalika kwa sababu wao. Shana kasadi sabana beru masaba munyala kwechera kukweri something kwa sababu Monala bandu bakwala tijasi JFC baparata numpiro kuonyene shikali kubeza mpiro kuonyene cha kutendera mpige nivyo sita mubulei naende bope Eric nilifurahi kusikia uko member wa branch kunyala kubaka banyesha kumanya nabo sita ko mondo leno uli Nairobi kubana berubenu please mcheditseko mubakwa abantu bali Urola ko FC khandi ninyola khandi ndisanga mu ayanda ay khandi nyola ko yonendere at least mololinde langwa kuba kwa abantu berwano kolombi kwitofauti inzindi mwana wenu awerutane ha bananganga nosoma mukongo na shibambo nimbola shibambo mundu la manyandi lali asante heavy kilometer Mirembe bosi. Mirembe bana ikanisa bikelisa. Mirembe kandi. Umira baranga ale ni kamati la Shinyalu ni mwana muruli
kuikhala si nokhubola khurina nokhubola bana beru bisukha nende bitakho khonyakana sana khokhola khurina khonyana bosi khuchendela alala bamaine khwikhala nende group yerwi nokhubola shindishi bakuka beru bajeritsokhu bakhaywa nokhina sayina khwetsingulu khonya shindishi khonya khwile paka Kakamega yosi sayi khuli Nairobi khonya nasaye nakhulindi khonya khole red quarteru khayeka nekhulomba shindishi khunende bana beru bakhubambilo bana bakhubambilo noyenza imukumu imusingu bana banende dale ndokhubambilo lakini babola omanyina khumundu obanyina khubera tawe nokhwikhala ya nasaye nakhulindi December khulomba tournament eraba isukha itakho tournament ne shindishi mundu weru alwala irobiyayo nishukhenya kusale bulwala bulokho batawe mundu weru akhotha irobiyayo nonyala khunyola zishilingi manyi 80 80 tukholanga paka mundu werikhala paka mieri kibaka khwikhala lala khubola khwenyanga khulomba shindu shobisukha nende bitakho basabe bakhubira nishinde khulomba shindu shikira malika tawe khwalomba shindu shino khwikhala lala khwenya khulomba kali mituka chiro khwenya mituka khunjirukhu mwana ubola batani kati chitambulisho ndoshonyene onibo wa register mushameshi wonya kuti khungo lumenya zikati yakalola sendi tawe khunjitanga mutuka luli nende munwa lengo awizolola munwa lawo kando kola khani bumangondo kulipanga manzili akhala kwa bundu enawo maba sabe bakhuberanga nokhosino wenza Kakamega yosi nokhosi number 2 bapukufu number 1 isuka na litaka nokhosi number 2 kule bandu banyishi kushya salanga nokhwitiano khwitingo etikile member wanje nyanzi etikibindi khokholanga khujenda ni balala nasa khonye khola pole ne khandi bana bi khutse mukhonye basakhola balaya mukhoye mukhoye mukhusalire khu munyi mwajiriza khu lakini khonya risala linyu mukhusalire khonya kwisonde mberi shama sherushi were embe kandi nichanze bana beru ba kunoyenza ngendi banye mugoloblo kwitsibutuku bana bayizolo khunjiro bana bakibirwa zo khunjiro khonya kolombe bana beru aba khonya kusabe kasi mukawuni izo kana ndita khonya kutsi khukabana umbore kabana koyo kasi nako ari kasi bana beru pita kaba shibanyoli kasi khonya bana beru bajende bana ba mali skulu mumuchero wakayibwa wachera shokonyati wachera wizo kubore mwana wanje uyu yaberalika lakini ndo yaberalika ishiki school fees shindi nayo sana tawo khola khonyena khombele bindi bukhwinule khu nekaba shya yabeta bene khola kala khunyuma akholole khonyena khuri ko bisuka nende bitakho mukusalire khu shiyameshi olalika nende mwikhara khwe shimulipi itale shimulipi nokutsuko ni lyeru nokuita next mulipo kota mujaza mukola liya yao amwita mulamba bende besoka shi mulipi nokutshukonya next shikonya kulipi tawo konya kuikhoro kale bende biro nobere nokanya kuteka Kakamega kulombe inise ni yeru ya khaega kola nyo kulombe inise ni yeru khaega unyuri shita wandika ta mulira haya and ai yosire rabayena okuba isimu abakhwere mundu eno ene kola shikira isaindala ubola mangondo kulwa nyanzi khuyotana beru akhola moko tusi kwa bernete malika anda shirumba mwiri kuberogo akhunganga khosala kwanyole member bana khobora bana banyishi ba register so no uli danje khonya khonyere uli ta mobisi yao ukhulere bana yiru yao akhuchira kimanyishi uli no mwana wao yamenye Nairobi ukole namba yiru imwe khonya kujendala kinde manyishi tashikira masa gazeli mudomo na humbuso ne salanga nole ne yawo nyakurejisa mushama amba yakushereji akhulitsane konya kolere webisiru kayeka yebisi kayeka kayeka erabayishi konya no kuitinu bene kolengo shokonya kore bendi beriro bita konya kore bendi beriro eno uri mona kungulisa